Aitwagera kushikira umutawuni ya Kabwohe twashango kucuramerwa obusasa hamwe na nena ko mu bashubuzi abaferirwe bintu byabo. Tugira ngo razarashanga mushanju twores esometero mushija akaduka hariyo ntasi ayuruka akikunuya ashanga umoro batandikira rwagati y'eduka ubwo mu gicumba twigura abana bashaka gate kahero kika main switch shaza gakora off bene gakora off ngashanga umuntu mu rwagura mwinji bagware ni service tugeze hotel police wa police ikiyevu nipabura ngo abantu babane bakora amazu gabo barebe ngo basigaho imyanya yo kureba ngo waba hayizaho umuriro imotoka ya mizi ko kwijana n'abatu ko kuza kuyamba batungo mwanya ubwo kurabamo umurugo no gutebereza ubwo kubagurugirira amashanyarazi abarahanga ntaye bare kutucerekera amagara atutemera umuhando kundi nshabo yambi harwa ndubona n'ugwanje n'ibinte byahira mu byanje umwanya ogu wakubare ibintu byonka miliyoni 2 akurigera mu rwanda cyakora burariza shaha munana gociro ogumuro rwinamani ungantirgira kushanga waya stakugira kwatagana ababaye tombwitira polisi obutahika umwanya wo mubwire ekirigirire ibintu byabo kucecerera umuro ikintu cyatagarinira na polisi na ruito gutya na ferwa munonga kugira byaferwa konka itwaterera esimu itwaya sabiro byambi twasharwa muno kushanga nguito transport bintu byona etwere yamboga umwanya kuyara twasura twasisika twase kwirukanira then tugakomora polisi yashema eshikira hamwanya ugo nukwe kutere abushenyi fire brigade abagurarize konkatine report yibathire bari kugira ngo bakiriyo no bacondozo burugo bwo murro amakuru agagasha kwa Michael atwakire.